Yaitu Karbi X Revolutionary United Forum, in short, Keraf wa Songpen. Nang tumhan kado ko press media ko tela pen India tumhan nange phapen na tum apor nai pen dak na chitong ko churol. Tak pini district press club lo hetum pini labang so a press meet ke phanang ko alam thike non hejong Keraf mai kuisame no tumhan than lo. Pen ko thot ni list me alam thela son thachi aku kirui phasi ning hang lo. Lapen isi bangke non itu labang so press statement ki PP aprang nili kadogowi nangtum media korti athru nili kadogowi karbenglong sulang dora ta tumhan pachini kangtung mangelalo nili non ba nili tu song pen non labang so press meet bangke lake komani isiweta political song upon favor putakali support putakali ba against putakali dak nili tum keraf kwa song juntu nil tum ta chinilo song throg lo dake KLNLF UPLA PDC के लापें KPLT फैक्शन के थोम चिंगरम सी चुकदाम ता सुरी नीराइन कोई राइसी 4th April ने तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ असम लापें दा कार्बेंगों टू मस काउंसिल कतो कोई पे चिंगरुप पे नील तुम MOS टॉम लसी लसोलोंग नील तुम डिमांड ऑफ चार्टर टेंकेट itu mak kimang bang kelalo jetak ko pipi man itu implementation nangji ko pipi ma dakar biar anglong khan nitum kaching kitang pen holak close wise ko pipi ma hodak hitok ki jongdap la so teng pen ang tonsi a close tame pachunang ku kula bang so dimanan ve la sila bang nili ko thodu itu ko nili ke nili tum la so keraf song pen bang kela ke not only non kidoboma ruling government la pukhan kali non kiwangji lok sabha election hut bangke komat abang putong ako pai kimi pune lakini tumta puthai the chini ne sitame non ili tumta chini lo daga bangke kachi party bangke non dak political party plifone do dak BJP Congress APSLC ASCC lason thaksi mana independent sitame do ta hai jasi komat abang puma ki hai abang pu apa sitame alang ke da kalisi alang ke Delhi long parliament long alang kangi dunji lasi komada bang puma ki hai hola phansi nil tumbang ke isi nil tum appeal long je nil tuma demand nil tumla MOS long ko pima ka chito la haya puthak stame alang tum hodak question raise po hodak nil tum alang thebang arju po ba ki pachuni phanalang kam klem pu pujini tum ning thipon lo lasi puthot aku nang tempat pachini kang tungge lalo je la soang bong ke damtang achiklu tarik inkoira serkep ani nilitum song tropen akeders atum kalang alang tum same ningkan hinira ibeng anu alang tum same emos chitok dekpen lasi lahai chitok dekpen kisuman kang kalang lo akang len bang ke dulu implementation amu khabang lasi alang tum same aning ke pung aning thi la son ke dulu setame isi aku pini nang tum kadogawi media through nili pachini kang tum bang ke lalo je kalang lo ning thi ning pung ke dulu puai phit sita ili tum isi alam bang ili tum chini nei bang ke Rome was not built in a day. Rome was that ke ani siwa le kikim de la ke piju si clear kikim kira lasi lason thotsi pininele tum katogawe hola sarni press release kipi abangpu pada korte tum stame non punili tum long sidolo alang tum stame pini pothot kerafa long ne tum klembangpu panil tum tija leaders tum pen alang tum chingwai chingsai lo daga bangya asapo communication gap ni tum angbong chithanji mum me akosi mo penili kudo alang tum aning kipung aning jangge dolo tamil lasu katogawe alam bangke nili tum cepaking kono lapen puthot kiwangi ani sitame nil tum kanto gawi osomar tum pan bakaders tum hanil tum chithan banil tum leaders tum bong sami chithan lo je kera fasong pen juntu la common plot platform la song trop pen juntu common platform ladak chingwai vitik chithan thitik bangke badu abang ku istame jongjong ki matha pen la son press release
kipitap te dei phasin tum bang dak jingki than pon lo lasi la song bong nili ka kipakeng putagalang lo lapen alam tum kaningje chokchi putakupe bachok o putakupe lasi nili tum isi bangke laso a press release penang tum phan isi netum point dak netum sami point sonsani netum dak kijong kondolo lasi laso teng pensi netum bangke non kivangki upia government ma laso government atum phan mate sarkar atum phan netum kachuning ri phan ning hang lo lasi dak isi bangke mane point clean do dak isi bangke lalo clear stand on autonomous state issue second bangke immediate implementation of the MOS 2021 lapen third bangke clear stand on MOS 2021 clause 4 lake usomar tumphan mate cadres tumphan rehabilitation alama kuthaklo lapen point 4 lake need to clear stand on special recruitment to local youths and ex cadres that point wise dong sini nang tumphan dong si clear mate paklar dak nei pulo telalo point isi bangke autonomous state aputha autonomous state issue aputha la bangke nilitum MOS ke chitok huta netum bare central sarkar pen state sarkar pen dak Karbiang autonomous council pen nilitum chingwai chingwai lo je nilitum piniarni Karbiang long agar tumukar ike autonomous state aputha la sila so jeni pen sinitum risim sitame risim tang same odlo sitame nalitum laso puthak kipachun ni phanang tum ning hang ko bangenang tum sipak lang ni ko jene pensi alang tum stame hola demand charter lo la pen hola kachitok ajun tu agreement lo stame alang tum stame preamble lo stame la autonomous state puthak ke tok delo jong delo la pen nil tum stame pulo jene tum non nang tum pen kadugami la chitok era pistame nil tum bangke democratic way pen bangke nil tum kela autonomous state puthak ke la ke ni tum ke chisong bom ni la nang tum pen chitok de pen masin ne tum example la pogali la so puthak ne tum democratic way pen kunane mentune dharna mentune memorandum ke submit tu pen chenglo kaprek ba political asong lo mentame chera penil tum la so dimana puthak ke ne tum claim bom ni tu sin tum hala so sarame jongpon lo la lo la pen second bangke implementation of the MOS 2021 daga bangke niltum ke lalo keraf wa song drop in siveta platform juntu la so kiseng nang tok kuta kapre kali taman dak song drop abang kutum si a leaders tum si jong si anutin sitin song tome jong si claim jam dam jam no kutte dake idea vedat ku niltum chini amasi nilitum kadu gavela song drop tum netum chingrum si sia common platform senglo lake aprang niltum press release kiseng hutame niltum katu govi nautum media porte tuman phasi khola suisame la so alama puthak niltum clarification pilo lasi daga bange niltum demand ke lado je MOS along kupima up to for example clause first pen chenglo dak pinana clause do 34 ne clause do kadu govi clause ta step by step niltum han pachun pinai lapen kipachun chik putakali kipachun ta theglong lo lasi piju pensi alang tum same mathapon bom lo lapen every quarterly netum phan la MOS kipachun ye phan tinida Karbiang autonomous council pen same netum phan phapon alang tum tame dak ka appointment dolo secretary principal secretary pen chenglo dak ki thigiting tum dolo alang tum pen same tum chingwai bom je clause wise kolo ipia clause bang sinon chun bom ba on process kolo bang sinon dam bom kolama puthak bangke netum hodak chingwai bom lalu lasi kisuman juntu niki mane rata tumhan ki pachini nei alam thi jong si do hotel la ke netum nang tum phan pha pen si putho da haita pachini pon po lalu si ba ke netum la clause wise MOS ki pachun di implementation along an bangke netum step deng bom la claim bom lalu lapen third point bangke clear stand on MOS 2021 laki clause 4 rehab aputhak bangke na tum tame chini po government pen netum juntu every cadre sa tum phan 4 lakhs ki pini po tangka same long lap ateng lo ta inu bhini dolang la so puthak same netum Guwahati helak bom lo SB branch pen netum contact bom lo non ki long le tum phan same ki ong dung ta ki ong ta kali lo bangke bakre phone si do lo alang tum phan same non netum claim bom prai a cadre tum bangke
kilong tang si ong lo lason thak si council pen stame nang tum chini ta hai po lake ilitum akai CM sar lo Dr. Tuliram Rohang alam chak nang chipilo chipi tang lo je suri poket ke bangke council pen stame pi paje pupulo la sitame nilitum face ni puwa face tame poket suri poket batang ta bangke kilong tang lo lasi lason thak si dola lasi pijo mane men ke une de lo pijo ke niltum same claim bom lo pen alang tum nai ki patun ni phan ke niltum pen chingki chingwai bom lo la pen ning khelo nang kiwangi ahut aporani bangke kato gawi la rehab aputhak same chun pom pu pusi tum ning thu bom lo lason thak si special recruitment to the local employment youth and ex cadres laso puthak sitame netum lakya ha netuma demand charter lo mata dolo pen la soalam chak bang ke central government stame pilo state tum stame pilo la pen initiative ke dak council pen stame enlo la silasu ki en pen ajoni pen chuki damtang ani bagani li kuthekte delo chitenge delo stame dak mo pen itum CM sar stame alam tu paklang lo je kabeng long police stame sengko pen dak bang ke fry ex cadres atu maphan awar sai bangke ba goreng awar sai bangke people tu bisa lang lam pepak lang kono nitung ning thedu las tame krabjin pen chun pusi apo dak isitum ilitum chini nei bangke lasu special recruitment ku bangke dak niltum not only for ex cadres songolong iklema bang ku bangpi atum 100 kali lake dak local unemployment youth mane jongsi fitness niltum cadres ang bong tame mane criteria tengpen komane qualification avitet hai komane ke physical apne heri bang avitet hai lasi kasolong bang ke ne tum kato kawe dak local youth atum apang same alang tum jong si criteria ting pen jong si okay fitness okay qualification du jong si du pute hola sultame ne tum kato kawe dak local youth atum apang same hola suke goreng awar sai mate labang so police punon ba paramilitary punon military punon ba kopima dak defense alliance pen kopima dak nang kili along an bangke alang tum phanstame lake ki job tunji phanke lu ka job ni phanke lake open no lasi ne tum hin pen bangke nang tum pachini pon lalo lasi uthot nang tum phan pachini tholo je pini ka to nang tum phan ki pha bangke chugi dam tang taring ko serke bahu ini ison misunderstanding mane miscommunication ki duko ga joni pensi media thingnu lam abang ke paklang delo ku wai phitsita netumang bong kat to kawi la bang ke non misunderstanding mate miscommunication an ke netumang bong non than ji paking elo pen alang tum stame non dak press middle stame alang tum netum long masidola lasi kato kawi nang tum phan puthot la ki pachini pen la pen nang tum apor nang chi pen dak kato kawi nang chi tong do na po nang tum hana kiru ki pensi nili lang te dak padu